Da li ste znali? Terminator se u filmu pojavljuje ukupno 21 minut i za to vreme eliminiše najmanje 27 ljudi. Prvobitni scenarij filma prodat je produkcijskom partneru Jamesa Camerona po cijeni od samo $1. Dok je snimao Terminatora, reditelj James Cameron nije mogao da dobije dozvolu za snimanje na nekim lokacijama, pa je snimao takozvanim gerilskim stilom, krijući uglavnom noću prije dolaska policije. Da bi se savršeno pripremio za ulogu, Arnold Schwarzenegger je vežbao rastavljanje i sastavljanje oružja sa povezom preko očiju svaki dan mjesec dana sve dok pokreti nisu bili automatski poput mašine. Glumac O.J. Simpson iz serijala filmova Goli pištolj je trebao da glumi Terminatora, međutim smatrali su ga previše finim. U Conanu Varvarinu Arnold izgovara samo 24 rečenice, u Terminatoru još manje, svega 14. Sa 107 minuta trajanja, ovo je najkraći film u ovoj franšizi do sada. Ideju za priču James Cameron dobija posle Noćne more u kojoj sanja robota sa metalnim skeletom koji izlazi iz vatre sa nožem. Prvo se razmatralo da Arnold igra zaštitnika Kyla Reesa umjesto Terminatora, ali je Arnold i ubedio reditelja da promeni mišljenje. Terminator je imao veoma skroman budžet od $6,4 miliona, ali je ipak postao jedan od najboljih akcijnih SF horora svih vremena sa internet ocenom od čak 8,1, a sajt Rotten Tomatoes mu je dao savršen skor od 100%.